Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuliki Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şimdi kardeşlerim, eski atışasım ki Allah subhanahu ve teala ni derecede bizni yarata. Hem her bir gamelde, her bir işte Allah'ın muhabbeti şul gamerge, şul emirge, şul aytik tıygan nerselerge salıngan. Nerselerine işlemik, kaydağına bulmayık. Allah subhanahu ve teala el-vedud. Allah subhanahu ve teala yaratatırgan. Hem şu yaratı bütün tırmışımızda, ayaklar bulsun, kollar bulsun, bütün nimetlerde. Ni için ben bunu aytam? Ni için degende? Çünkü bu dünyada ağırlıklar bulgan vakitte ağırlık kildi. Birer kişi bizge ziyan getirdi miken, biz o kişini gayipli başlayız. Biz o vakıyanı, o vakitni gayipli başlayız. Hakiki ravişte ana şol ağırlıktan avtarı kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Mene aniyeti bizni zor derecede yaratarlar. Mene bu dünyada en yaratkan kişi ol aniyeti. Aniyeti bizge ziyan getiresi kilmi. Bala şakta utika tartılganda Allah bizni saklıyorlar. Birer nerse işleyip iken bala muşla işleme tegile işle. Özlerin tecrübege tayanıp bizge ziyan getirmekşi bulalar. Hatta bizge şunu işlesem yaxşı bulur dep oylap oturabız. Aniyeti oğlum bunu işlemek çünkü onlara ziyanı sana qaytar. Balay tegiley bular. Amine Allah subhanahu wa ta'ala muhabbeti dereceler. Aniyetin muhabbetin Allah'ın muhabbetine şaştırıp bulmayı. Çünkü aniyetin muhabbeti şiği var. Allah'ın muhabbeti şiği yok. Biz ana göz aldığımızda da getir almayız. Şu an şu ağırlıkını Allah Teala bizge birdiyken demek o ağırlıkta bizge fayda var. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bir kişiye de öz kılına ziyan tilemi. Ol bizge muhtaç da tugul, ziyan da tilemi. Bizge iyilik tili. Şu an bizden bir kaşında bırılmay. Eğer de kul Allah'a müracaat etse Allah Teala yerden bitirge hazır. Şu an ol tege kişi işledi, bula işledi. Onun tege gayipli kişini tabıp, onlara kileşekte, onlara min tege kaytarım o zulümlükten deyip, kaygırıp jiri biz özümüzden bulay eğlendirip, tegeley eğlendirip, onu kaldırığa gerek. Çünkü bu ağırlıkның, bu sana gelgen ziyanның avtor Allah subhanahu wa ta'ala. Demek, bunlarda fayda var. Birinci, Allah Teala günahlardan şiş tartar. Kıyamet günü kobarıp çıkandan sonra şunday kişiler bulurlar. Bizge bu dünyada kübrek ağırlık gelse deyip dururlar. Niçin? Çünkü ağırlıktan sonra kişi sabır etse, ecir bir gayri hesab. Hesapsız ecir savab. Bir yaktan, ikinci yaktan alimler aytarlar, bir gayri hesab degen söz, yani cennetke hesapsız kirer. Cennetke hesapsız kirgen kişi kıyamet günde de onlarga ağır bulmaz. Jingil etirip, uzar onun için. İkinci yaktan kardeşlerimiz, imanlığımız nıgı. Beşinciden, Allah'ı bilen ilimten nıgı. Eğer de bir kişi bilen bir yerge barıp, aytik, paxultqa barasın mesela, hatta soğuşqa barasın meken, onun bilen ağırlıklar uzıp, arağız nişi, nıgı barabid. Amında, şol ağırlık uzgandan sonra, anbid Allah'ı bilen uzasın. Allah'ı bilen aran nıgı. Amından da zurrak derece var mı? Bu dünyada parçalık bulgan tege mülket, kuvvet bulgan kişi bilen aranlık bolsa yaxşı bittiğinde şatanıp jiriysin. Amında Allah'ı bilen ilimtanlığı. Jir şan yaratkan, onun emri bilen hatta bir yapraktan silkinmi. Mine şu zat bilen aranlığı bara. Bit Allah subhanahu wa ta'ala bizni bir kaşana taşlamay. Kilgen iken degen faydası onun zor. Allah subhanahu wa ta'ala bu mal turunda elbette, lakin uylap karagız. Men zellezi yukridullahi qardan hasanan fayudaifu kathira. Allah subhanahu wa ta'ala ajetka birgen kişi bu mal turunda söz var elbette. Allah Teala derecelep kiri qaytara. Derecelep ecir savabın bire. Bu dünyada bit. Eğer de biz ziyan getirdiler iken biz sabır etemiz. Şulayık Allah subhanahu wa ta'ala bizden alınğan iken Allah Teala ecir savabın var bir bilecek. Alimından datış Allah Teala bizge yol bire. Hali bizni yaxşırtırğa. Neyde yol? Bir dua var Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer de bir mümin kişi de, imanlı kişi de bir ağırlık buluyken, bir baxetsizlik kirdi, bir vakiga kirdiyken naşar, eğer de etse inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Betenimiz biz Allah'dan,
Һәм Аллаһка кайтабыз. Я Раббым, минем менә шул авырлыкта, шул килгән авырлыкта әҗир савабын бир, һәм моны яхшырагы белән әйләндереп бир. Умму Сәләмә шулай ире үлгәннән соң шулай дуа кылды. Ире үлгәннән соң дуа кылды. Һәм кем аннары ире булды? Пәйгамберimiz Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһ Тәала яхшырагын бирде. Шуңа күрә моны туры онмаска кирәк. Шуңа күрә әгәр дә берәр кеше безгә зыян китерде икән, сезгә китерде икән, кардәшләрем, аңларга кирәк. Без оттык. Объектив хәлдә biz оттык. Әгәр дә безгә, бөтенебезгә гаделсезлек белән берәр нәрсә эшләде икән, без оттык. Всё. Бу дөньяда ризыгыбыз кимими, Аллаһ Тәала барыбер шул ризыкны бирә. Дәрәҗәбез кимими, Аллаһ Тәала барыбер дәрәҗәне күпме сиңа язган, нинди сиңа дәрәҗә язган, шул дәрәҗәне сиңа бирә ул. Сау сәламәтлек синеке булачак барыбер. Кыямәт көнне әҗер савабын күрерсең. Анда шатланырсың. Әле анда гына түгел, бу дөньяда да. Фа инна ма'ал усри юсра. Авырлыктан соң бу кагыйдә, авырлыктан соң обязательно килә нәрсә? Җиңеллек. Син теләсәң дә, теләмәсәң дә барыбер җиңеллек киләчәк. Әмма җиңеллек килгәннән соң инде ул авырлыкны, ул китергән зыянны узып, сабыр итеп узган булсаң, шатланасың. Йөрәккә шундай бер ләззәт киләчәк. Аллаһка шөкер, альхамдулилlah. Диннән булмадым, гынах кылмадым. Сабыр иттем, Аллаһ Тәала әҗр савап бирде һәм җиңеллеген бирде. Бу очракта, кардәшләрем, беләсезме кем уйларга тиеш? Әнә теге зыян китергән кеше. Менә шул зыян китергән кеше, адилсезлек китергән кеше сезгә, ул уйларга тиеш. Ни өчен мине Аллаһ Субхану ва Тәала менә шул гынахны, менә шул кешегә зыян китерүгә сайлады нигән? Нишләп мине сайлады ул? Нишләп бөтен кешеләрдән ул мине сайлады дип ул уйларга тиеш. Чөнки ул отылды. Кыямәт көне без бит барыбер алабыз үзебез хакыбызны. Әгәр дә ул монда гафу сорап кире кайтармаса. Менә ул уйларга тиеш. Раббым, нишләп син мине менә шул зөлемлекне китерү өчен мине сайладың? Ул гаиләдә булсынмы, ир булсынмы, аyrышкар булсынмы ул, эштә булсынмы ул, кайда гына булма, мәчеттә булсынмы ул, әгәр дә кеше зыян китерде икән, бу аның түбән дәрьясы икәненә бер дәлил булып тора Аллаһ Тәгаләнда. Ни өчен Аллаһ Тәгалә сайлады шул бозыклыкны, гынахны, әдилсезлек кылырга? Бит Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ул хадисне әйтә, һәрбер кеше ачкыч. Кемдер игелеккә, изгелеккә, кемдер гынахка. Һәм карагыз, нинди сез ачкыч дип карагыз дип хәбәр бирелә. Шуңа күрә әгәр дә син изгелеккә ачкыч, шатлан, альхамдулилlah, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә сиңа күтәрә. Ләкин әгәр дә син гынахка ачкыч, менә монда янәдән Аллаһ белән элемтәне кара. Бәлки сез кайдыр гынах кыласыңдыр. Бәлки нәрсәдер алып бетермисеңдер. Бәлки белемең юктыр, белемне эшләргә кирәктер. Ләкин монда бик зур игътибар бирә кирәк шул кешегә. Шуңа күрә, кардәшләрем, әйдәгез вакытыбызны уздырмыйк. Әгәр дә берәр кеше зыян китерде икән, ул гаепле, бу гаепле дип тормыйк. Алга карыйк. Без оттык, хәзер дәвам итәргә юлны кирәк. Нинди юлны? Бу дөньяда рәхәт булсын өчен һәм җәннәттә рәхәт булсын өчен. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә, кардәшләрем, моның турында онытмаска насыйп